ner malaken yam ka na dialtin kontin barwani lingwa seme kanwa online tv channel anda manduni chan kod nyam le no roi no gwa seme ni an wala changa bangwan ka pai bangwan ron kina dangra wid jan dangra wid diech bana jo me killer titine bana kelinke ler titine ke very important gore jen o dere tin konon to okten dere keling bana racha ka tungwani charen la re wika South Sudan no akan kono ni ami jirami jidit ka no online tv channel gore jen wo jin der subscribe ko de notification bell der jetwan ko mi chete ka ler mission no ngwas me da chamala shube keji wasa dana paila rich gore jelongo no der mi chete ka me der je gor ko bitin diala kon lat ko den wena me be kan chamala shukeji bana je to ka men yam te ka jo mishala rewi ka so Sudan na me mishala re parliament ka rewi ka juba kam kuma spelayo marai ke Stephen Parkour kene kuma kirmi yadit gwam ni shiga right na lonka kwi Dr. Machar ka ta dana don tere ti jen kaje ban je linga gwa ka do dana to ga jagwa ta men re wish ka juba minister Stephen Parkour malala minister of peace building jena wacha roda jech ni amngoni ke law makar ka jen joga mene wajen take raj mishalat ke kimal ke maladan e shalat karon kina dangara wid wal badak la revitalize peace agreement e dan e shatan che jo che lat gwasa mene jo che lat do nene ajeni mal ron kin dangara wal badak kana kon jek jatin ajeni 2018 revitalize peace agreement remain intact shangna men take a challenge to the tin ajeni kan mal kana kon dak Stephen Parkour to jo mocha jalat jeni an jen Ramadan la intim chairperson ko ku mespelayo ko kujamo telemelarik o jen Ramadan bi mal mo bilat gwad mi cha dibe cha jalatin no tina ka parliament ngo nene gwad mi na newton no mal 2018 kirep to like peace agreement ba wawon yam wala ce ba wawon yam jo dan ngai ke jen go cha Dr. Machar cha je yen ke je ram kel milam pi wun mishal ke gel taw ce jor ce kamrar yala do nene ajeni Dr. Machar yende la first by president yende rei which no ajeni ta dan en cha yen ke je ko jara me dan chimal ce tan ko kin dangre wal badek ajeni entama pena ngwana pena kawa no jaga letin kon lat kere wika South Sudan ke ki malka ki ke reply peace agreement lat ken oshi ci de dak ajeni pena jawa shi minister Parkour che kula do nene ajeni telemishit kano tele 2018 peace agreement michi boy ke michi fail Stephen Parkour ajeni telemichi jak no ajeni ti dial katin no ka jodan chelat ajena mite rar minister Parkour ka jodan chelat keje ba kunye gwado jenene in his reply Minister Parkour emphasized that the current government including its parliament and major institutions derive its legitimacy from that very peace accord. Without it, he warned it South Sudan governance would crumble. Ajena malame ajena ram gaje pin an 18 continent jana mitale needi te chet ke jan mitale je gwada me ajani ci mala mo ce de woniam no ajani mal jatin kenna me di chale intigatin a Parkour mal jatin duno kon ci la ronene e mal ce jek le no deceive ourselves that each mal ce collapse mal kana collapse ajani mal me ce collapse ko de ten wena men mal teten ajani mal jatin ko tatin ajan Parkour yentel mishi mal che yar tege jo mu chakolat gwasame no ka tada nan cha linga je ka parliament gwa dan roi natin ko che la no itel mal mi je gen cha je back up gudu shal ka Dr. Martini le almoro ngai kon Dr. Martini le almoro tege jo mu chakolat gwase dan jira medan e deg nuare che la do na gwasame ne ajen tera agreement mi jek no ajena tel agreement michi jek ko to Parkour teten ajena Parkour ajeram da legitimate mala acting chairman ateme ko kuma spelayo ajena changil yune reng Machar
de parkour de continue so ko kujemo Riek Machar yende jenish telemi yara en mo jen wil shal ke Dr. Martini le lumoron jenish Riek Machar chen ki libo de parkour de wewo niam so ko kujemo kan mal ken jek Ramadan acting chairman and teme e parkour jene kuma shi dung ram kel shi dung Dr. Machar karwada be kunye gwada me jennene also Dr. Martini Lumoro say the Minister of Cabinet Affairs Lumoro echoed the same sentiment, stressing that the agreement was signed between political entities, not single leader. General Meta ngeje cha taing ke kwiram kel karwala la Riek Machar taing ngeje ke kwine ne dial kene dial tanyamo. He reminded Lomaka that parties survive leadership gap, whether due to absence or even death. According to him, the SPLIO constitution allow for interim leadership, and therefore the recognition of Parkour as acting chairman is legally justified. Again, point there, Changa Riek Machar point chili wone lo che de take. Jeno mo de Parkour, ajana mada and dem mal de continue. So ko kujemo telemal mu ci je ka jo dana chalat. Dr. Martin ngay kone melede jen kwai kami tuoka jemo mlogo nuere ke jemo kim logo Riek Machar ke je all the time and a message mi cheben ajena message mi beje long ano mo nyodo jeno logo Riek Machar no jene Parkour ajena mdana biya kwer ka tada na chelat ke je Lumoro, the reality of life, we say that the reality of life is that no political organization can be tied to one individual forever. Jene party kel party che de dong ram kel karwa cha de tai ke cha lat karam kel en we jaram dala one party ke cha de lat Riek Machar jen mulode Riek Machar che jaram dala dong de mal de party je ger kerne ko kien tegetin so terme de halt ke terme de kapchong ite Riek Machar mi cha yen no jen joran chelat gwaseme the agreement can continue because it was signed by a group, not personalities. Jena agreement jatin ki tay Riek Machar karwade ne me Dr. Martini la Lumoro lademo me gwekeno bugo woni am kay Parkour the same thing Parkour ladno ngode ko taten kadne ko kenten be mal 2018 peace agreement be woni am ka joma chargere seno Riek Machar baje lu nyidi reyti jem but instead she can no tell me go Riek Machar tin na me ajeno bi ka mal be kana tay but chiniri wani ken gujeno misir na me chimal che bo niam ten che bo menu niam ka jodan en chala de ken ko Riek Machar jaram dan en gujken no mem gujke so Sudan ke lu no bi mal bino but look ji parliament ke Riek Machar che ram dan bi mal bino so ku mo mal ba jelat wi da Riek Machar ka jodan en chelat gwas mene no Jordan ban nyoko mukwen kono gwatme ajen kuma SPLIO tege jomo chala de Nathaniel yet gwasme Nathaniel yet jaram dala deputy chairman ka kuma SPLIO ngai kondiala jela acting chairman atama ajen cheterewi ke juba ke cheteker ka Parkour ngai kon Parkour chempai kono lade ajen without Dr. Machar ba mal baje continue chamal chaje bi pek teleme gona but kuma SPLIO en SPLIO jador shit Parkour just yours kenije a kir ke kuma kir mi yadit so jomo chalat gwaseme Nathaniel yet ko Nathaniel yet jen la acting chairman ka deputy jo chalat gwaseme jene ci Parkour je tegane di cha kwany ne to che kwany rewi ka so Sudan te la quarantema no tega kware kwany kan kwar to ba kan nyoga yekel ci Nathaniel yet jori alika aka do bana chegu ki jenwo bu kume ba woni amla kume SPLIO atele me pega ke tele me bi gok do bana chelat ke je Nathaniel yette gane di kwany ne retori kwany ganti awaka changaro ka jok ala September 9th and wale ala chambu ngana pa bongwan achi Nathaniel yet jen che kwarto ko ken che ka kwany la key leader ti che kwany re wike so Sudan ko gore jenwo ba SPLIO ba jenyo ka mu kwa je reorganize ka tada ngai konon jenwo chaje yarkin yadi gwad meti Dr. Machar tere ti jen achi Nathaniel yet ga jen chambu ngana pa ngana me no chagne ti ko ken che ka kwany ti ne je kwany gwaseme jen che Parkour sorry Nathaniel yet perino
she Lieutenant General Daniel Kwang Chol Gach Jaja Kwany electing Inspector General of the SPLIO Police Service. Jaja Kwany la kwer police ni en Wuda me chale Lieutenant General Daniel Kwang Chol Gach. Jaja Kwany. She Nathaniel Yet Major General Benson Joseph Okun Jaja Kwany acting commander for Sector 8. Jaja Kwany lo kwer day kaka commander for Sector 8. Charadian Chenyo Kwany la kwer Honorable Marco Locodor Lochapio Jaja Kwany la caretaker ka governor of Eastern Equatoria State. She Nathaniel Yet Charadian Chenyo Queen Honorable Victoria Thomas Chut Jaja Kwany la designated as the SPLIO representative to Europe and the United Kingdom. Ramu Mamula kwer Europe the United Kingdom Jaja Kwany ka kuma SPLIO Honorable Victoria Thomas. Kajo chalat gwaseme hana lisikala no duobe chi Nathaniel Yet lade kene duomu gwalong ken Nathaniel Yet chejo mugwa chejelat ko gor jeno bukuma SPLIO baro organize ke bechonglo e kuma ko kuma cha yar ka cha kwerin cha yen wa kuma la degpin but Nathaniel Yet ntame ka jen gwaseme gwati darin ma cha tere ti jene jero de sacrifice ko be kuma be jenyo ka mirial jeka no ka jodan chalat so chen ntame che organization mugwa den che nyom mirial jeka kone dial ko ka kwany gwan ken che mi chane ne no arami mo mi chi gorno tele mi ba fel la vakan ki mi bete lora ba chi analyst kan jo mi kala no Nathaniel Yet che real ka mi chi kana mo nyok Africa Vision chi kana la no ne they noted that this appointment could mark the beginning of broader realignment within the SPLIO as the movement seek to maintain relevance in South Sudan turbulent politics. Wa milat kan meka jama African Vision kene wo bi South Sudan bikan ngaje no kuma SPLIO kana pen kuma SPLIO jatin so ko kuje mo take care chirme shane na chaje organize so man lat kono gwada me atukon ke demand ngwalung ti chala tima ngai kone en wo gor ka jeno de SPLIO de joch ka gor jeno de darma cha de jalun chirmen shangach no kama kwai tut ko demand ko jelat badu kuma SPLIO mente kel ke kire lamro ke par ko loken kam yer ken ke chikan gorno te mal deben to kon ke lerodian me be gwato me banaling te kre mu ci tore we ke Jonglei State no ka Jonglei State te kre mu ci tok ten chala do nena la to ka man chal ke Twitch East County ka lang area ke lis payam wa gwato mo ci korje nyintin chane di chop ko wel chaka na kare kor mo ko jodana chala Twitch East County Commissioner Wun Michelle K. Jwaja Rock Jen che netin county te du county che ka bel ka kwi kor mone agwada dana chirek cho toktin jen cha civilian cha ka ambush ka tangwan la 4 am no de ko la ro chirmi bakawa ke Saturday jen togre mo ko jamo jenetin county cha ambush jen ka netin mala fisherman ne ko na la ri la ken ga mai no jen kor mo jenetin wanong che ka joine di chop ke 1000 people che displaced gwada dan chireke toktin jene chine tin toto chi yegen chi tenien chi commissioner arok che delat jaram chi nien chi check cha jenak no ila chek mu cheliu ken tawuni watchman ka guard ne dial chirin bar wen mone jom jakolat gwasme du county commissioner John Chatim confirmed the clash la do chireke mo che tok no dundo wa ken ping ne kon yili kana kalat no ko both side watching na chiga liu and gwaldan chege toktin but ken ping ne tin kon yili kana kalat but jeni chi kana condemn area ga dan chi tok wa en conflict wa tok gwade dane chireke toktin kam dur dangro la communal violence mi tok me dio ja tok ne ke 2023 ko let che dong shol kana na gwade chi ngani ke du county no chika ram chale resle deng daw chikana na ka jen paiwer 2023 ka jowe dane shalat Minister of Law Enforcement ka Jonglei Simon Ut jela no yes cha de ni cha ka la don gwasmo ko ba kurmo ba je kapchungo gwase dan ko ci korche bonya barai na ci korche rodo nyok kam le rodo den kuru ko ni ngano chene cho wel che kanak wada dan che tokten civil society leader Wun Michelle Ka Bol Deng Bol ram wala kwerke interpret South Sudan
Chala do mishikene me shimogwa. Chala do nene, it is clear that Jonglei state government has failed to address this conflict. Jane shukum mentere wike Jonglei kan chika fail kan rikti chikiti kan gorno bikana loin marka. Jane this fighting between Twitch East and Duke community has escalated since 2023. Nere kon nyingwasame kaniri kon tika Dukanti kaniri kon tika Twitch East no kaniri kon chikoro meche talk but kurche tuonge 23 antama che nyoko mo lero nyok chineri cho walti nyoko luten wa kan kwar Jonglei kan ja gorno bene to baga shol ko dere je kula address do badande na on nyam ka je cha jomo cha jalat lerden gwasame wacha na cha ka yen ka dorchal ke pibor administrative area ki GPAA ne re kon la murleni yala no woti ko korm chora la de te ka ne de chama ka market no no gwami ma cha na cha ka netten wen mone wacha ne de shuko ngwan eno cha ka yen ke kwi korm je to ka chang jan dang dok ka pai badak ka jen 2025 de kontene gwami mo chi to security to la GSS PDF cha ka netten ne dang roti chiliu an gwade dane ko ye tokten kane dang dok la Sudanese trader kini kon la ngor gan ka kok ne ko dok ti chamu ka board re kor mone Great People Administrative Area Run Information Minister un mishal gaje kom worshum jok ya joma la jimi dian wo cha ne kon la suspect ketin chare mo cha jalat cha ka yen chikan jomo chikanalat Jordan gwasme mugorno de nywa ye kel chala do nene na me to ka Wilton dio je te karamisha nak dol mutikaruni jandang re baro ka gwan mishiwa wacha point cha nyo ko mukwan geje tama gwan malat ke charten after she mentioned ke incubator ki malapin la ja get geje wache chona ke chora mishana ke gejek no chala do tama na ki investigation ko ka chal gane de kon dong mutikaran dul mishibat re witin winimi ka Wilton gorga jeno de kana ngi no wajib je gwan mi tianga piu excavation kama pera koderia ci polinji kan ponyo mo ci kan china ko hospital mortuary ko bajo gui ko bajo identified no nga kanetin kontin trewich ramdan la ton me ya Joseph ya deng ci jomo ci ila no ne dial kon la resident ka will water mi ci toga duna gorga jeno de kan wich na mo de kan lat gwan mi wo investigation we kamu we ka ko gorga jeno bajo ngi ramadan an chana ka ngam nagamo wajo me jomo gorga no de lat ki gorga jeno de lat re wich ni mi so len kon ga ti gwasame tin kon lare doran ngai kon ka apanal ngode ngod ma kwai tudu ka mishole ka kwi mal kan wode mal dere ben ka mal be ben ka do bran chare la ka gen wo gor ga jeno kirmi yadit dere dar ma cha dere jadil luñ ki dere je kamrar kan doblam wachala do michira na mo kan kirmi yadit kan joro kan jetu kirmi yadit jen yen cho rol Ethiopia gwada dan lat ke inauguration den dung man chal ke gate la Great Ethiopia Renaissance Dam and dan shawla re wichin winemi wache we no kachi kan celebrate kan olat chi hoten mano kwer Kenya so dia ali kan golat so kan teleje tam ko gwada me celebration la den winemi ban ngode re wich ka panal special medical chi kon ngaje no chete to pan ngaje mata ko nang ka kor ci polin ci kana long ci kana lok polin non ka juba tin kana ka bargizal nang ka re wich kamalakal ko nang ka gwa kor jene shelinga no ci ko ye to ko kan gorno wo nyen no ka ma kwai tut ko ma kwai tut menje chole ne ram no ko je ram loka ma kwai tut jene lonye Dr. Regma Char ken ne ko ken ko ne cha yen wane ko bum widi ne kane ma kwai tele jidde man ko dara kuma dara jogo no ram loinga no ko ci kirmi yadi ci kan Dr. Macha ci kan le la hostage cire mentam la rana kap ko baji kina bayo jogo no kwana ren sam kwana jongun biya yo biya kon mun den baji kule lo nyara mo jenta dan le ci let kirmi yadi deje misha look anwar spiritual leader ma kwaitu de jenmu te ci ari ma char shajalun and then korba continue ki korba on am ko jenan chabit ka gwan bar ne ka pairo bene ka jen pai bangwana ku naro le jege jentama jene je bet ngaje no dong bu kuma be ben kasan snyoki ba mal be jenu ba ci kuma ci ngodwe ko ko targan no reke ne kan wara jenna mo ci chon ka shi mo gwa be kuje mo gor jeno ba Dr. Machar ba je deluñ so mo ci na mo mi le ro ran tama tana ko mo kan ci kirmi yadi ca jow ca jaling jow mo kwai tut and then bu kor do ra lat so ne me dien lim ka ta dan en chora lat keje akan kono niam gor jeno mi jira mi jidit ka no online TV channel there no online TV channel there just subscribe ko de la tuti de kan chamala shup ka jiki kan etin kokien ngai ne jenu re wike so Sudan tel mi chaliman
Riek Machar mi chabulu intel mi shalimat dio je mi jira mi ci gujen walle ka news ko lat ko rudin reyro Ethiopia dere jega no sha greater Ethiopia renaissance dam sha jelep wan mo ci self ke mi yadi cha writing so jo dan ci lat gwasa me no ci lat no cha right ke kwi mal kam nan te kam so Sudan ken Ethiopia ko do dan ci Ethiopia ci South Sudan ci je ci jelo ke ko run tong wan medan medina ka struggle ci mar mo ci jelat shi kiri cha right boko dongo region o de Ethiopia de ka South Sudan de kan luak no ka kwi energy ka ki ka kwi karabaka ko de Ethiopia dere South Sudan de jelo ka karako karbo South Sudan daka de la karabo so jome gorjen o de yana ling ko tinjal lat ko din gor kan liang ani ban je mu do den biata kamal bye bye